Интереслените паян хиору и лемля литературба. Савагалав шираган яшкерембуре. Республик Риачасемпе шамраксен библиотеки и кешулта паррейр тереген шене ятсем ужат пар конкурс кадардавесем литературына келегенсем ешлынейнен тереща. Амартошин терющесене числаны пеперле вулавышра весень хайлавесеншень пухса хатерлени кенегене пахалареш. Республика Риачасемпе шамраксен библиотеки культура министерстве профессионал писатель зен союзубе бірле ширим жол каялла ергелени пулдарулы хымырдаве шак тапхырда мөндаран пілдері шлеш туны сизен мелех палырма бұшлары. Малданхева ғытра вырысла жираган зен хайлавесем шуджибеде, осталық шайбеде уйрыл задырачеш. Кыжалхе конкурса Республика Риачасемпе хуласен ден утмыл бір эш келіне, ытларах чывашла хайланысем. Шага пити сауындарать. Самохраны бір чеваштелге пәтсе бұрат тезе жұтлат бір жаплавете калажат бір даун берге. Анжақта шак конкурса иртернях үшін вара. Шамрық ширавші зем чевашла жираган зем ытларақ бұрри күрінжі. Візем чеваштелгене литературине малала адаландарза бұраган шамрық зем тезе жұтлады бебі. Иге жерхебе херхтвада автор жирны хайлавзене кертіне шене ятсем ужат бір кнеге самай холым болзадухна. Ку библиотека культур министерстве булышны бегларна шамрыксен ултымыш пухи. Он ащылысывы зембег алавзене шавын бегех чываш хачаджысенже тыванадыл журналда пиетіліш. Хыбар издательство журденті редакторын шумне Дмитрий Моисеевада хайлавзен шайы юсни савындарать, а волхой деща кымырдура пірремаршендерне. Чавашран тухса выросла шерма булдарны выл каламажук пиде пызык булдарулық пиде пызык булныне кадардать. Шавағатрах, тванчылхене, лайх пілсе шырагансем де бурри. Вазем шак палыртсағуна шулыран парынманны, малалақ талбынны, пиде пызык савыныш хавғалану, күрет үттізенеде. Хальченшіне атсем ужат парымырду иге жолда бірейртсе бұны. Күжалге сақ кірміш. Конкурсра вұн билік жолдан бұшлаза вадыр билік жолдаран пуре улчыр сағырвынши де шамрық қойын вайнедірслезе бұқна. Малала жирма хавғалану еліне. Олеся Михайлова смахран вишіміш ход-ходшынна. Куславка районен жетірлемесре бұрнаган шамрық малдан сывезене ярзыбаны болсан, күжал калавебе қойын үзімін жезем хушинже вишіміш вырына дұқна. Эбе хам спортсмен полномай, итларах шамрыксем, жинжен шамрыксем, еврлықсене парындарса, шидунизем дуны жинжен ширмадыры жадып. Вот ты конкурседе худшыны жух, эбе шапла. Итларах шамрыксем жинжен варанде мана, тем же гутаевне журизем галаща, чеваш книги издательстве книги гларны джеханде манан, взем галанне, тем же гутаевне, ыра произведение зем ширадын дезе. Шубашкарды пірадя садынде шлеген Олеся Ракова совезене омырдывайар забаны жүхне, шындерючесен ешне легесе әмітленемен дейкен. Вишіміш вырына дұхны ына шунатландар саяна. Полный бюджет кемет, хаманы совезене бір хажатра бюджете гарма. Пырзыва, егезыва. Сборник ажагымбек, республика жайын жертелген конкурса жинаса шутламанды. Кенегене маладухны зене чесемзір бұшне, жюри байдашы семсін небе үттізен хош бір хайлавесене дегертіне. Шав шутра Комсомольский районен хері Арина Галкинада. Чилгене пілме паллах нумай кенеге вуламала. Чынақта аслы ұрывын кенегесіне вуласа, бізім сывесене вуласа әбі хавғалынадып малала шырмада. Сывызым шырма паллах чун ыйдать. Темле уйрам илсе шырмастып, темызым уйрам суйламастып. Чундра кашни шиннан, кашни шираганын, он хойни радове, хойн ошра шунаган тень юрадове булма булдарать, шавна худчине ширза каларматыра жадып. Тюрезем сенебе конкурса ушна ятсем номинации дегертне. Унда чваш писателезен союзен шене пайдажесем маладухна. Шамрык ежа, аслауру, ялдада, хуларада, кушран вжертмезір, пулдарулықне ушма булышса үстерзен, тван литературада, культуруба юнерде, шанжықла алыра буля. Чевашенгаларм Вали, Марина Корягина, Андрей Шоклев.